Ning Loyola, sinulat na, kinangyang iti, iya mababanggit king banal na kasulatan, dapat siyang intindihan, inguri ng sabyan, potang mababanggit king kasulatan, kipepakit siya bakaling dakan pang aliwang tao. Makayak mamo king uling ing indong birehen, iya ing masolong mekirakit king kasakitan ing krus, iya mo naman ing bubunang makirakit king sayaning pamanyubling medye. Ngeninisan pa, king tula ning pamanyubling medye, damdaman na lang Maria king puso na, ning amanong, babae, oyan ing anak mo. Minaliwa itsura ing lupa na, at biging makasilo king puti ing imala na. Ini makabalot king sugat at daya ing katawan ng Yesus. Ngunit tangalaning Birhen Maria, ikatawan ng anak na, ang makabalot king kamalan ning pamanyubling medye. Iting maya pabalita, iyamiyatad kapamilataning metong aanghel, o kaya king pangayakit king metong ayalang laman akutkutan, ngunit king pamitag ku ding indo. Likwa ni Jesus ikutkutan, bani pasyag king pamagwangina king kamatayan.